wha. Hallelujah. E whapei o tangata fōi nā alu malanga. O wala au ia na au na tu ina atu ai lea o ia o ana mea ia te ira tau. Wa watu ia ta leni e lima le tasi a e lua le tasi a e tasi le tasi. O whata tau i mea o mawhai ai e le tangata o na alu loa lea o ia i lana malanga. O na alu ai lea o lena i ta leni e lima o whata o watu ai wa mawai foi le isi ta leni e lima. O whape foi o lena i ta leni e lua. O mawai foi e ia le tasi lua. A o lena i le ta leni waruma eli le ele. Wana ai a rio alona li. O mawai po e tele o na sawai lea o le ali o ia au auna. O whamasino ia na au auna o ia te ratou. O na sawai lea o le wa iai ta leni e lima wa au mai isi ta leni e lima. O whape mai le ali ie. Na e tu ina mai a te au ta leni e lima wha uta wa o mawai le isi. A isi ta leni e lima. No whai atu ai lea o lona ali a te ia, o le ia, le au auna le ie, ma le wha maoni. Wa wha maoni na i mea i titi o le tofia o e pule i mea tele. I nā uru whale mai e le fia o lo wali. O sau foi le wa iai tale ni e lua o whape mai le ari ie. Wana e tu ina mai a te au tale ni e lua wha uta o mawais tale ni e lua. O whai atu ai lea o lona li a te ia o le ia, le au auna le ie ma le wha maoni. Wa wha maoni na i mea i titi o te tofia o e pule i mea tele. I nā uru whale mai e le fia o lo wali. Wa sau fo i le wa iei le tā lene e tasi o whape mai le ari ie. No o lo oe o tangata whaingatā. Wa sele le mea te le ilulu i nai seito. Wa wha poto fo i le mea te le i whata ape nai mea. Ona o fefe ai lea o walu ma o nā lau tā leni le ele. Wha uta o lau mea lea. Ona tali atu ai lea o lona ali o whape atu i a te ia. Le au auna le angai ma le paie. O e iloa o te sele le mea na o le lulu i nai seito. O te whapoto fo i le mea na o le whata pepe nai mea. O lea e te tawai pe ana e tu ina atula wa rio i e whata utupe. Po o sauma o mawai lea o lau mea malona taui. O le nei, i o tau whao le tā leni na i a te ia. Ma watu i le ua iai tā leni se furu. A wā o se ua iai. Ni mea, e fua ina atu i a te ia e a tiri tere eia na mea. A o le ua le iai ni mea. E whaoa le mea ua iai. E o tau tulia le nei au auna le au ngā le pōriuri i whafo. E iai le tau whaitangi au e. Ma le lili vau o nifo. Amene. Le sāle asa la ngai a le sim whaunga ina ia le tusi al profeto hakai. Ma tā upu mua, ma whai upu mua e o le whai upu asfuru lima. O na whauru tala ina leo le launga mai e tauna o na tuu le mea mua. E wha mua i o tātou olanga. Put first things first in our lives. So le lana o toe innovatinga le mea lea ma o whaupuina whapea. The priority of life. Po lau wha mua i le olanga le nei. What is your priority in life? O le ana u wha mua i le olanga le nei e te soifua ma e olai. Whaingo fie le tali o ia mea wa ese a tatu wa ai. We have different perception of life. We have different perspectives of how things are going. A se umata tau tali. E ma whaina e whape mai o rau whanau
Le mea sile le whamomua. O lea e te eli ma e ngalue ma e afu ina ia manuia lau whanau. E mawhaina e whapea mai o lau ainga. Halu uma lau soifua e tautua ina o lau ainga. E mawhaina e whapea mai ina ia whapea o na tere ni au mea ina ia mwhaia ona e whasoa soani. Tele ala tali mawhai o na tali eile tangata. A o le tali e le fionga pa ia le atua. E tasia. O le tali e le atua le whamomua. O le atua. O le fionga pa ia le atua. O le tali e le fionga pa ia le atua. I the priority of life is God. Po le ana le matautia o lo mafau po le ana le te leo lo iloa, po le ana le tele o au mea, po le ana le poto lo loto. O le atua le whamuamua le oranga le nei. Amene. O le atua. O foi mai Israelu le whapolonga ina ua. Wa uma taimi o whaingatai paperonia wa foi le nu. O mea uma iana wapeona ai aina e le atua. Mea ia sa ai aina e le atua. E eire taimi no whapolonga ai, e eire taimi e sauloto ai. Le lau o na sauloto Israelu o toi foi. E foi Israelu manatu manatu. Na ala ona fa ta fea le tua ona walato o ese ma le fa mua na tu ia le tua. The reason for their becoming slaves is because they have left the priority of life. O ese ma me mua. O le lan to foi mai. Foi mai e toi whaine me mua. Foi mai Israelu, ma le vision, ma le dream, ina ia toi whausia, le tapua inga i le atua soifua. O mai toi whau malu a malepe. A wara i oi mata leo Israelu, o le malu e tapua ia Jehova o au. So when they came back, their vision was to rebuild the temple. And they did. Ona mai lea, wa fau le frasa, wa toi fau le malu. A ve mai le tala, e se furu wha tausanga e le uma. Aisea, wa fau le malu. Wa vai atu wang, wa manei al sauloto, wa le to iai siporonga. And when you are familiar with things, you tend to lose your focus on your vision. Remember what tu. Wa fe meme ai wai atu. Wa mangai sa loko fulfaka usanga. Ona tere fa fita au de tupu. Wa tu wai fa se ina le malu ai fau o la to ainga. Amen. Nei tono tu si akai. Wa tu famo mua ai fai me loto iai. Fai o lato, fau o lato ainga, fau o lato fale. Narana, a mai e le tua le upu ia kai fai a Israel. E lato mena o fai. Pa mai le talala, ma tau tia na e tonu na fionga le tua. O a mea uma la tau te wha poto ina ma la tau fausia. E ma whai ona o feula ina ma wha ta ape apena. I can blow them away. Hallelujah. Why? E pule ao le tua I mea uma. O le malosi, o le poto, o le mawhai, o le ngawhatia, o lau vaai, o lau savali, e lalo uma o le pule ao le tua soifu. Hallelujah. Mena tupu. Wa mai wo fai o tō whale, e lau papa,
tā mai la au whai au tō whare ai tā tia le whale o le tua soifua. O le malana le whapea le larorangi le nei. O malaia le larorangi because they have left the priority of life. And they sold their lives to the development of their own personal interests. O tatia le mea mua ai vapeo na fausia mea mo i rātou lava. Vai na matau tia mea le i le whasa seina o i tātou thinking. Tēnā o le poto le ia te oe, o le mawhai le ia te oe, o le ngawhatia le ia te oe o mea oe. E le ni mea oe. Once upon a time you were nothing. I was nothing. Ai ora finangalo rofo le tua na e whanau ai le rangi nei. Ma u whanau ai le rangi nei. Ora finangalo rofo le tua na tu wai mea rofo ai lo mawhauwhau. Na tu wai le poto. Tu wai na ngawhatia. Tu na mawhai a te oe. Amene. E leo se mena e manao ai. O mea na whau i tu tonu e le tua i a te oe. And you tend to think it's yours. It's not yours. It's not mine. It's God's. Hallelujah. No, le tue ona me ia. Melana na matua fale tonu a Israel. Mele le tua. O ame tu te whata potoina. O le whaingo fie ia o no whata pepeina. Hallelujah. E umporea, e whelelei uma me uma. Pe ale sao le whaturanga ina o ruso i fua marowara. Hallelujah. Tatu e kalesia ma le au whafufonga. Mai le tua ia Jeremia. Whai a Israelu. Awane i mita le tangata poto e rona poto. Awane i mita le tangata marosi lona marosi. Awane i mita le mau oa i ana oa. E tasi ale me au na mita ai. O lea. Ia e loa le atua. O le atua e alofa. O le atua e whai mea tonu. O le atua e whaamasino tonu. Hallelujah. Awa. E ngaro ia i tātou. Wa uma na whatulanga e le atua. Le teimina e whanawai, ma le teimi e te alu ese ai. E le ai se me whaavavau le lalorangi le nei. Po le alo malosi, po le ame ai tātou, wa uma o na whatulanga ina. Iai le aso na e whanawai. Iai foi le aso, and that is coming. Some of us may be very soon, but the day is coming. E te lele se ai pe o le tala mose. E te lele se ai ma larangi nei. And then you are no more. And I will be no more. E le whaavavau. The priority of life is God. Hallelujah. Hallelujah. Ona I poista ua au te le io e tusi lea matei. O le la, o le a ta iala o le fionga le tua. O le fionga le tua. E le mo le rangi. O le tusi pa ia lea. E le o ngā mo le rangi. Me foi ngā o le tele o le au eifit, e whai tia o le tusi lea. E le mo la tou.
O tusi pa ia. Mo oele fio mele la mai I. The Bible is for the believers. A ele te tonu, ele a ngā tusi le iaoe. Amene. Me fo ngai specific level de fetalai ngale. A fetalai le toi ha kai e fai a Israelu. Ele mo Mesopotamia, ele mo Aikupito, ele mo Isinu, e mo Israelu a. Amene. Pena foi fetalai ngale fio ngale pa ia le tua. Now, I let it tonu. Ele a ngā tusi le mo ai. So the word is for the church. We have been hearing about the koinonia, the church, the fellowship, amen, the body of Christ, the people of God, o ingoa umaia, mo le tusi lea. Amen. Ele a ngā tusi lea mo le palemene e Samoa. A wai ei te ngata le te tonu tusi lea. Ele tusia foi mo palemene e Samoa, le tusia mo tangata ole atua. Ele o ngā mo nu mo pule, a nu mo fai pule. A wā tele o la tau ele te tonu le fionga le tua. O le tusi pa ia, le tusia mo e te tonu fatua tua, I le tua. E me fai la un tato fa pe aisa e fa pe aisa moa, ma mai foi fa vai le tua. The reason is they don't believe and trust this book. Now se tala whangongo. Now se tala wa masani ai. But there's no power. Ele ai se onga o le fionga le tua. Now na whaitau. Amene. Ai le se onga. Ma mai tala tu spai o le fionga le tua pe o le pelu fatau ma ai o nei tu. Na te ta otoina le tangata. Ina ia suilo na soifua. Hallelujah. Hallelujah. Pore ale tu ai ngā mai nei ei o e ata oto e le fionga le tua. Guarantee e maua le suinga. It doesn't matter. Guarantee. Your money will be guaranteed. Hallelujah. Na te oto su a fine o sa rona I le asforele. Le stofi. Ia morona ngase. She was looking very sick. Ai ke ua sau I whafo uma te otonga. Ke le suinga la o maa kova ai. Uwe maros. That's a medical surgery. But I'm talking about a spiritual surgery. It is done by the power of the priority of life. Amen. E whai e le nganga o le atua. I tu tonu ia te oe maau. E te whiu ia onga la rangi nei le sui eila wamio. Ai a whatanga le fionga le tua e te oto lo roto. Amene. E le umia e poko. Hallelujah. The message of Haggai was directly for the Jewish people. O le sona uma ia I tu tonu le fionga le tua maa o ngā Iesu Keriso. Kua mea mongi ai a oe maa urea e kapua I le kua. E rengi mea pepelo. E rengi suggestions. This is what life is about. Amen. Ai le te tonu la pengang suggestions ma recommendations. No. This is the truth of life. The word is the word of life. O le upo le ola, te ola. Me manuia. So o ya so uma te faitau ai, o lo e faitau upo e te ola. O lo e faitau a me te manuia ai. Amen. E le te lau faitau angi filosofia lo langi nei.
Alo e whaitau ale upu moni ale atua. Mo e. Hallelujah. So let us never be swayed. A o tatou iai le lalurangi wo lofia I mea ese uma o le lalurangi nei. The church, and I'm speaking directly to the church. O leo te tautara I le kalesia, o e o whatuatua I le atuaera I Yesu Keriso, o e o tau whakeu sianoina, whanau whauina, amene. O leo te tautara I le taeao le nei, o le awhionga le atua, o le upu o le ola e ola ai le tangata. Whatonu tonu aira na e kalesia, I le lalurangi le nei. Amene. Amene. O le si aso fetu Yesu lona. Awa o Yesu. Te mila lea o whiangai Yesu mo le whainga malanga e iu le satau. Te le io tangata te. Tangata whaitio. O na wao leo Yesu Keriso me maritala Yesu. Ie li te milela ualu ai. Tau te le toi wa ai a tau. Pa mai le au critics ale a epelu. O le ale wingo le tala a Yesu. O le alu e pule le ola wa leve mai le tatu le toe vai. A me mai Yesu. O le a o walu I le mea I le mawhai ona tau o atu I ai. Amene. Na e maua le Ioane no mtau poe walu vai upo e suru iwa e o lua sumar O le a o walu le mea I le mawhai ona tau o atu I ai. Te so o ai loa lea. Mai o a o tau. Tau te otia o tau angasala. A o tau le tari tonu. Tau te otia o tau angasala. A ele tari tonu le fionga pa ia le tua a e otina nei. E te alu sa o a I se oli. A wae te oti au angasala le tari tonu. Amene. O fe me mea I rare. I tangata. Ala winga na tala Yesu. You can't come to where I am going. O te le mwheno mai aisia. Na o tangata e tari tonu. Ma whatua tua. E ma whai o na muri mai le mene la ualu I ai. E le o tangata uma. E o le rangi. SAMOA e. E le o uma SAMOA e le rangi. Le ola e whaavavau. E manino le fionga le tua na oe wa talia. Ma whatua tua. Ia Yesu Keriso. Le alo le tua soifua. O I la tau na e whai mo la tau, le ola e whaavavau. Masani ona, la unga ina, le tala Yesu, na oti le mauoa, na oti la salo, amene. Alu le la salo nofo le fatafata o Abrahamu. Sau le mauoa, wai atu, kante tonu are sa ai. I moi mea e pa mai le laulau o le milionea. Whawhewhea na o le tangata leit o. Amene. Tauna e masani le tala na, tauna e whaitau ma e loa. Hallelujah. Ese are le winga le oranga nei. Ese ala o le atua malono finangalo pa ia. Hallelujah. Mai ora o mu. E singa tip lava le vai. Mai sorry. E le ma fai e iai le lua e vai I ma o. E le ma fai na feso puai. Amene. E le ma fai. Le o langa atoa e o ina pe whawhewhea. Ona e nofo le whatawhata o Abraham. E iai le aso sau e umailo wawanoa. Ai a e le whatua tua I le atua.
E te le nofo anga le nofo ai le fo ai le. Le tamalo fia ai ma le tamalo fia ino. Amene. O le wha mua i le olanga. Kato whaitau i tā leni. 5, 2, tasi. Peo no whai atu tele la unga ai. Tele tala whai whi au e whai ai. Ia tele foi manatu e whai ai. Ia tele foi uranga e whai ai. E peo le mausa leo SAMOA. E ura i mea pa ia. E ura le fionga le tua. E ura fiaka, ura karie. E upo le ola le te upo uranga. Amene. Mera tala Yesu o le fata oto. A parable is a simple story that relays a very deep truth. Hallelujah. O le tala whawhaingo fie. Ina ia whaamalama ina ai se mea moni lo loto lo finangalo ai le atua. Hallelujah. Mai e 5 e 2. O mea siria na tāua e aona e register ina pa e whaamausari ina i lo finangalo ma lo loto. Pa mai o le tamaloa alu malanga. Pa mai le tala le whaparangi. The kingdom of heaven is like. E leo maua mai lai le SAMOA. Mene. O le maua mai o le malo le langi e pei o le tamaloa. Te le ana oa. So, a SAMOA whawhaingo mai. O le pulenga wha le langi. E pei o le mau oa. O le pulenga. O le pulenga, the kingdom of heaven. O le pulenga wha le langi. E pei o te maloa iei ana oa. Lera alu malanga. Ai tuu ana oa i ana auna. Mai lera tala Yesu. O le pulenga na wha le langi. E wha pena. Amene. E wha pena pure anga le langi. Lera pure anga le langi. Lengi o mea. Mea oe o mea mai rea tua. Anlese ki le fi au aunga. Ai musura ki au aunga i rea kua ia longa winga o aua mea. Amene. Ale pure anga na whare rangi. Ele ai mangi kako o mea. Kako o mai lera mai kara kusipo ia ngai sau ke le fua le lau rangi ngei. E ke le fua te ilonga lofar ko ai ngai a oe waku sau ia afu. Ai ke koe alu a wapenga. Ma oe. Amene. Tau, eoi. Le ai mai si kako mea. Vai aire o ranga mi mika le i ngeima mea umare ma le pride of life le i kanga kaola. Thinking they are so amazing. They are so high. Arva ai el kuspo ia. So le. Se ala ia mai iroa. Ele sa mea. Mera ka ua kala lea. O le pure anga whare langi. Whatu saina le mau oa na alu malanga. O na ave lewa na mea ia na au auna. 5, 2, tas. Na ave ana mea e whata tau i le ngā whatia le au auna. They were distributed according to the abilities. Na tufa e tusa male mawhai. 5, 2, tas. O le tāleni o te le lopo le ale tau o le upule o le tāleni le meta o le talent. Wa mo tupe e yaso ia. But I think in the 2000 something, pe o le tāleni e tasi e whatu saina le whaafe tāla Amerika. 1 talent. 4,000 something. E le ki skope le keki.
E lesi kupera kiki. Is a big money. Longa winga for iai a lima karengi. It's about 20,000 US dollar. Quite lava lelo investment ngai ma. Ai whanga yo ia le luas fulua fe Amerika ngai fe oloro ate si luas fulua fe Sawai. I mean, so ole liking that to the financial side. O lesi side, o karengi. Ia, o le pepese ngika. O kemi umai fai mai ili ngata waboke aka. Le o li e pese va lea le vi ile kua mai o karengi mai le kua le ko whanga. E leo whangangi me le le fai me valea. E le vi ia i fo ile kua. Ma fa valea kua ia ma kanga ka whalongolongo. E pese le larolangi, e pese me valea, pese me uma me mai o karengi nge whanga mo le kua. And we are sitting, listening, and we are, oh my goodness, this is stupid. Nga kau ai ka ko fai kau mai loa le lei. So, e ila tane ni, na waia le tua i lo fiber, ko kongo e pe mamla mai upunga. There's a fabric of being each and every one of us. O nga waia haide le kua o me alofa. E kako ke le kukusa ai. O isi e masau i o le fai ai. O isi. Pe o le alu le lau mei. Ai le fa pe kusara pe ke lau mei. A ke le valea. O nga paua e fa mamalama fa fia le mei au. E fa kua e mamalama. O le masau i e kasi a. O punga mai. A le vave inga pau. E fa pengala, e se me alofa. Kako ke, o le kere foi kongo kako e kalesia. Va vele I, a se asa e va i el kingo. So, o me alofa langa, ua, fa me alofa ina I e le tua I tato. Ma ngā vele o le lima. Ma I le o le pule lima. La walu ko e sau. Ngā lue. Mai le talau foi mai le ona mea. Sau le lima o maua le si lima. Langal me manga i o lo whaalongo aku le au auna le ie ma le whamaoni. Amene. Le au auna le ie ma le whamaoni wa e whamaoni me iti o mea ia iti. E se manga i o lo upu le mea iti. Aisea, the context of ngaka onga me, these are tiny little things. Maungi mea iki a whalau kele rea kua mea, makaukia. Amene. Ulu whare maia le fia lo wali. Amen. See, the context of being a servant, ele ai sesi no foanga e fia ngofo ai, e fia ngofo I ko kongo mea ngofo ai le makai. Wale la va ngofo le mukuka. Amene. Wale la vafi ai le mukuka. The dream, the vision, or the servant lives for the presence of the master. Ele ma faila ngai oi, pe ai le uia a wala e au nga uia. Olea, nga lue au. Ole la rangi le waka koi ai. Makau kia, wa reverse le la rangi. A le leilo fai ai. E ke le fia uaunga, ke fia ngata fai lunga ngufora. O nga laku le e sa fai. E ke le loa tweet ka ngaka. E ke apiu singa umaka ka whinga luenga. Pai mai e lorko inga le ia onga I Samoa. O le ala le pule. O le ala la mai ila fionga le ala le pule. O le ala I le pule. O le a. Au na. O fea la, o la ua ai so sesi ai kula I mai I ngofoanga mawalulunga. Bia le tua. A o le success o le lako ngofoanga le ngofoai.
E fua whakau mea ngā rua kuai. A whapenga e o kere kau kua. Koe kikia. E re umi. Mai re onga sau pule. Re onga sau pule. Langa voi kere kau kua. Aisea. Word of life. O le upo le ola. A o onga o le ola le la kuira fionga le kua. E reo se a onga sung veske. A o onga o le ola. Mai re onga le ola. Mai a waku i kangaka fia fe ola. Amene. A onga le kua e onga le ola. Hallelujah. A ele tau tua. Ele onga sa uno foanga e te nofo ai. Langa o ala nā o le tua. O ala nā o le ola. Amene. Tau le lua ka lengi o le mea e kasi. E au auna le ie. Ma le whamaoni wa e whamaoni me iti ulu whare maia. You know wow. Mo mafau. Ele ori o lo loko. Ke manga ngaku the context o le kakoa operation ma me lenga whaingai. Ma lo whafkai le kua. Ke loa ke le o le to tele o tatou e lo la ngonga le au auna le ie ma le whamaoni. E lato foa e ui ai kau le kele se mea anga foa i hama le roko. Amene. So i ngā whangau mai e le whiau lea. E whamangui ai ake o kou. Mea umanga foa i onga o lea kua. Trust me. E au auna le ie ma le whamaoni. O lea tua e ona mea. E ke le makiwa. Amene. E tau masua lau ipu. E reni upu tau whasee. O upu le ola. Ai tu mauma e whamaoni ai pēa. E wa ai o fufonga i manuia. Ma le lei o le atua. Hallelujah. So, o whaikaurama o wa ai ese mangaia. Onga lea, while I'm reading and meditating, I'm seeing our people. O leo ke wa ai o tātou tangata. E leo koe whaingo fie ngai aso. E leo koe whaingo fie ngang racing se lau afe vai kaimiri ngai. Ai ngā ma whaingo kou whaia. O ngā ai e mua mua. O le atua e mua mua. Hallelujah. O le mea whaira ngai le ese ma ka ukia o le akua. E le whapea au whoha inga mangui e fuare o kou. E pa ua le uru le samala i runga o le uru le whao. Amene. O lau ai lulu, o lau foi na sele. A vapea na ngase lo lima e kuru i lau kanga e ngase foi mea le kua ia oe. A vapea nga vavenga e fia o salo loto. O ngā o kau kua inga le tua malona fina ngalo. A pe nā le tali le tua. Hallelujah. Saulu o kasi. Kalo fai. E makiwa e fia poko. A kero o le kokele i o kanga ka whapenga di laulangi ngi. E le ingi mea ali whawhia po poko ia. Pa mai o uroa o e makai mbau kau kia. E kere vai le ula, e kere sele ingi mea whaka. Oh, sorry. That's not the issue. See, a whapere tonu lo roto se mea. That's the kind of person you are. You will raise this, you will raise this, and that's not the issue. Amen. If I could issue, I say, me, e kere I seringi menga, nga e whapukuinga nga e. O lera wo fefe e wo walunga ngara o kupe. Wofo. Pa mai te malo. Sole. Kua wofo se kanga leanga. E au ona leanga. You are bad. Memo mua. That's not the issue. O winga ngā ki Apollo e ke whai mai ai. O rau ko mumu ma rau kau whareanga whapenga. Ai lo le issue reo, lo issue, ngā lue rau ka ringi ngā waku. O au e onga ngā lue, uma.
Ai whai mai o ke roa e o oe o te makai i whare ko ngunga. O wheke sa oe mangai mea. Ke roi whapenga umare kere o ka ngake o i SAMOA ke kalosia ringa whapenga ka koe karesia. A whea kua e sa me race mai. Mai reo le pitai le au auna le anga. A wea sene menga. Ia ro le kui le tifi ole. Ave le o iai mea se fulu. When you are faithful, God will trust you. Pera ave iai. Le mea o lo iai le tau whaitangi au we. Rare context o mea ngā, e le ngā oia. Whio loro ale, le lotai kua i. A ea, e whio loro ale mea la iai le au whaikaungi au we. E le ko kasi, le ko lua, e whio loro. Hallelujah. Let's serve the Lord. So e mawhai inka ko leo o le mea lea. Let us not join the kau whaikangi au we lai. Ngo whanga o lo iai le vaenga na. Amen. O angi le songa le lei. Mo ka kou ngei. Leo au nanga i le tua molona finanga. Leo uma o na whatatia. E le aisa o mea, le aisa o mea. Na ea, pa le larolangi na e suma i larolangi nei ona o le rofa o le tua. O mai tala o Vaisalamo, o whanau o mea rofa mai le tua. Amene. Na e o mai nei o le rofa tu no o le tua. O lo tupu mo lo ora o le rofa o le tua. O mea rofa na watu e te oe, o mea rofa na watu e le tua. Amene. Me uma o mea le tua. O uma whailan tu sauno ina iai le aso. E uma ai le tata ola i lalorangi nei. O na tau ese lea. E le ai masau mea. E ke alu ese uma ma mea ngā wakui a oe. Amene. O ta iala ia whare atua. E te alu ese. Ai o le pule le atua. E whatura ia i foises. Ai le te alu e mai ia whaawau pēr ka ko ainga ni mea nganga u whakonguinga. Whaawau pēr. Wa ipe kusa mene fionga le akua. Hallelujah. Rangai whakurai e wha. Whamaita na tuspo i o le atua na te tu i lalo. O le atua na te setia. Le songa momua. Success is a product of our work. Na ave me alofa ia I au auna. Ma le loa le leia le ona mea. A ona nga lue me whamaoni. E manuia. E soro le lei. It will be successful. Why? The first commandment in the Bible is not loving God. The first commandment is work. Matala le tua ia atamu. O uman whaifatoanga. And God commanded them to look after the garden. Mai ona poro ia le tua I la ua. Ina ia vaai tausia le whaatoanga. O le poro inga mua le atua, o le ngalue. A e ngalue, o roi ei uma manuia. Roi ei uma e te maua mea uma, e te moa mea I lo soifua malo wora. Amen. So, success is a product of our work. O mea rofa ia e watu ia o le atua. Po le mawhauwhau, po o ao, po lo loto, anga lue ina mena. It is successful. Amen? O le whawhita uri le tupu I le larolangi tu tonu le kalesia le tua. E whaola ina loa. Whatari rol pasi.
Me siri au whaorenga. Ko inga whio mai Yesu. Whakari pas. Ale maros. Ai lor mea nganga wha mea lofa inga i oi rea kua. Ke whakari pas. Wha mea lofa inga oi rea kua. Ina ia enga lue. A vea oi wha manu yanga. Inisi o tangata. Maritala e rea tua i Abraham. You will become a blessing to all the nations of the world. It is God's will to bless you so you will be a blessing to the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. We are called to work. O le wala uina o tātou ina ia tātou ngā rurue. Mō le vi inga o le atua soifua. Hallelujah. Longa lua. A mai o mea mai e le tua e lava matutoe. E le a mai e le tua ngi whasi mea ia te oe. A watu le poto e lo mawhauwhau e le ngi whasi poko. Poko e ke le lei ai. Ke mana malama ai. Amene. O e lava matutoe mea e a watu ina ia profita por ai la ungaluenga. Hallelujah. Mai tala Paulo ele Efeso e lua vai upo se fulu. A wā o i tātou ngā ruenga le atua. For we are God's handiwork. Fausia ia Keriso Yesu mō ngā ruenga le lei. O mea na fraunia le atua. Ai le i o iai. Amen. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hallelujah. Walawina ngane karesia. Walawina ngane tino keriso. Walawina na tangata whaolaina. Mo ngā luenga le lei. Moa, tato le ai. Mo le atua. Our purpose is God. O le mafu angana oe. Lona tolu. We are not created equal. Pero no vai atu le laina na mua. Not equal giving, but equal sacrifice. I loa le atua ki nga whatia le lima, nga waku le lau lima, waku le lua, waku le lua, waku le kasi, waku foi le kasi. Amene. Au ana ke kumumu o le whawhika auri le ai, o lo waifo o e resi ka ngaka, o nga e manga o nga o le e pa u le anga sara, ma ke le ingisi mea le anga. Ai whapete tau sia le mea nana watu le atua i ate oe. E lava matatoe manuia ai lau soi fua mo lo wolanga alualu i ruma. O le whawhita auri o lo wola whatusa fua isi. Aua te vai isi ma whatusa oe. You are very unique. E ese mai lava oi kangasa umole la langi lei. Fa pena vol fina ngalo le tua. Fa me alofa ya te oi na oia. Awala nei tatu wa ai ma tatu mana o na ofua I mele au yero tatu malos. That's why the evil is spreading like flies everywhere. Watatu mana o na ole au le malos. Amen. And then we try to manipulate systems and things in order to get. Hallelujah. Mai ale tu sa malong mafai. Malong mafatia. Amen. Ore aro mo fale o au mo fale parang. Ka ke fela mai fo ore e kasi ka ke manga painga. O ke le ala ifo manga va se e mo fale parang. Aya. In fact, esse dia o kingalo o ko mo fale parang. A o aso yo ka mo fale o malo si lo ka papa ko e alunga ela. But o ngonga nga ka pe o ka ko strive mai me lai mo wari stangata ani ele amai ele tua. Be appreciative to what you have been given. Yeah, if you fear my fafatai, va manuia vo ia vi ele tua.
Pa te aua te maola mana na o te vai fo o il mea nesi tangata. A o le reality ngā ia, po whea lava tātou te whai e kasi ale ea. Ka ko ke manga kasi ale la ka ke vai e so uma. Amene. A kimu vo e kimu uma SAMOA. Amene. Po whea ka ko kimu ia uma. So ele ai ma se va pe ke le iso whare ngai o la maila ia le wa liu lo o lang. Le ai. Ke liu ape a fia liu a le mea ia. Ke o lai whao oe a lai ke maa ngava lele. Amen. Rong wha, le la uma. O oe o a o le au. O mea na mai rin ka mea. O ka ngaruenga, ele mo ngā kau, mo o kau. We work for the master. O mea le master, we work for his glory. Hallelujah. O mea na au mai tate te ngalue ina mo rona vi inga. O ia e ona mea. The problem rei ka ko ke popole ange ke wa ave uma me ngalue ngale ku wa se mea o don't worry. O pole ale makango fio solo monga maronga malo pole ale makango fio laula au me uma ele sili ea o tona I don't name it. You will become God's responsibility and God will look after you. Amen. Al mena o le winga o le fallen nature ngā ka kou kau ke poporin ke wa ave uma mea o le lava se mei. A whekalai lea kua lo roko. E uskai. Wa e sila fia lea kua. Mea ranga whaia moe. Amen. We work for his glory. We work for his kingdom. Langan me o le whaangonga kerenga. Anytime e ka haere rongo whailo ilo woki ka ke mawhau le o ranga a koa. How people have spent their lives. Aisia, o a foi o le face leanga e spendinga le o ranga ngei. O I le la fua I le whamasingonga le la e kua I lumo le kua. Amen. O I e fua I ai. Pe whawhewhenga e ola, pe whawhewhenga e mangava, pe whawhewhenga e foai, pe whawhewhenga e ava, pe whawhewhenga e uskai. E fua le span of life I le laulangi ngei. O ngā e kūre I luma o kū luma o ngā whamasino ina leo I tā ua e tusa, mā tātou mea na whai le laulangi ngei. Hallelujah. Mea o mea le atua. Hallelujah. Lono tolu. O oe maa. O tausi mea. We are stewards. Au auna tausi mea. Hallelujah. Kai kausia le lei mea ngā mai e lea kua. Inga ia kau le lei ai le fina ngalo le atua. Ma alu ai na pule au au. I le larolangi nei. Ia mavi ia ilona suafa. E whaavavau, e whaavavau, e whaavavau lava. Amen. Hallelujah.